Sanibonani sizwe sakithi siyanamukela kwezakithi television kuhlelo lwethu lukaMaskandi ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokhwa kumayabu phansi le ekhezi eSanetsen. Namhlanje ngihamba lensizwa ehola iqembu likaMaskandi amachwane amahle. Sawubona insizwa yakithi. Lasho ngaphakathi ichwane lihle ichwane likaMagombane intombi zimqoma abazimthanda ngoba zimzwele. Ngisaguqe khona exhibeni kaGogo Maxaba ngishisa impepho ngisala sami ongivela njalo esitheni zami sengishaya ingoma engayiphi emazulini. Ngizabuza khona edamini lakithi ekhulu uGalivo kaMfulo ngasho. Ngisaphethe uyena ungwemnyama umnondo fuyana. Sanibonani nonke bathandi bomculo kaMaskandi namachwane amahle iAfrica yonke. Lo nibingelelayo uThobani ichwane lihle Masiya Mkhize. Ngokuzalwa ngilapha eMaphisa esigodini saseBhalakwe ngisaphethe uyena futhi ungwemnyama efuyana siyaphila mfowethu. Hayi ngiyayizwa insizwa impela ngenjalo ibingelela kuzwakala impela ngiyazizwa nezibongo kuyasho ukuthi hayi sithe sikhula sasitshela ukuthi insizwa ngenesibongo. Yebo hayi kuyangijabulisa ukuthi ngizwe insizwa izethula ngaleyo ndlela. Sivele sihlale phezulu kodwa mfowethu ngicabanga ukuthi ulubonile iposter ebelisabalaliswa lo mcimbi esizoba nawo maduze. Uthini nje umbono wakho ngayo yini nje ongakusho ngalomcimbi esizoba sinawo? Cha mfowethu ngicabanga ukuthi ngibonile iposter mfowethu. Ngicabanga ukuthi kumqondo omuhle kakhulu loyo nomsebenzi mhlambe niwenzayo. Cha inhle iposter mfowethu ngicabanga ukuthi ngiyakujabulela lokho kwenziwa abafowethu abakwiposter. Nami ngisacabanga mhlambe ngayithanda futhi lento ukuthi nami mhlambe ngelinye ilanga makwenzeka nami ngibe khona ngivele futhi kuyo le live show. Hayi kuhle impela mfowethu ngoba ubonile ukuthi senziwa isimo esesikhona ukuthi uhlelo luhambe kanjalo ukuthi umcimbi kube i-online event kuyile ndlela esesiphila kuyo ngesikhathi samanje. Makungenzeka wena mfowethu ukuthi ngithi mina ngikugqokise isigqoko ube yipromoter namhlanje bese ngithi mina imaphi amaqembu kaMaskandi awu5 ongangenzela ngawo nje ifestival imachwane festival. Hayi mfowethu umbuzo wakho unzima kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngiuphendule mfowethu. Cha mfowethu unzima umbuzo wakho kodwa ngizophendula mfowethu ithi qaqa nje ngoba phela nathi singabaculi sibaningi kakhulu. Ngoba sibaningi kakhulu mfowethu. Yebo kusho ukuthi mangabe ngenza umcimbi ngizokwenza 2 days makuthiwa ngibabiza bonke. Kodwa ngizothatha nje lawo abawu5. Hayi ngoba mhlambe kuthiwa ngibakhonzile cha ngemsebenzi yabo abayenzayo nami ngisuka ngiyibona. Kunjalo vele ngifuna ukuthi kuleyo 5 yami ushaye nje ifestival enzima kakhulu. Yebo mfowethu. Cha uqala mfowethu sengathatha mhlambe ngizothatha amabhudwane laphana. Umfowangwe ezekuze yogugaba kunjani impela le ndoda ngiyayithanda ngoba mayizobhala ingoma mfowethu ikifake le ngoma zomdabu mfowethu le ndlela esikhule ngayo yinto engimthandela yona mfowethu ngoba usase akaphumanga mhlambe kule gender yethu mhlambe sokumhlambe sithola sesihlala izitayile eziningi uyabona kanjalo njalo kodwa yena usamile sadlala istikitsha lento sesikhitha esikoleni mfowethu iselapho ngayibeka le ndoda ngithi cha mfowethu kahle ngiyafuna kulomcimbi engizobe ngiwenza shuthi kahle lapha enkuze ngugama ingena ngestikitsha kule festival le. Cha ingena ngaso mfowethu futhi ngiyithandela ukuthi ikhuthele mfowethu. Ya kunjalo. Iyawukhuthalela umculo wayo. Ngiyithandela lokho. Mangabe ubekela mhlambe. Okay mfowethu qhubeka. Number 2. Unumber 2 mhlambe mfowethu ngizothatha umkhulu lapha uZinja. Ngizothatha uZinja ingani ngoba le ndoda futhi mhlambe ikhuthele nawo futhi mfowethu umculo wayo iyawusukumela kakhulu. Futhi ngicabanga ukuthi uma uhamba indawo eziningi bakhuluma ngayo le ndoda cha sazi uZinja noma bekhona abanye uyazi ngicabanga ukuthi abantu makuthiwa ngimbeke emcimbini wami angithi ngipromote uyipromote kulo mcimbi wami ngiwenza cha le ndoda ngiyayithanda ngoba ne crowd iba khona izoba khona futhi kule ndoda lena ngicabanga ukuthi iphusha kakhulu. Okay ngokwesibili okushuthi uZinja ziyabulumela ungena ngokuthi uzoba i-crowd puller lapha ya ngoba sibone lapha inkunzi yengugama nayo ingena ngestikitsha uZinja ziyamluma nayo ungena nge-crowd puller. Ake sizwe esithathu ukuthi yena kanti uzongena ngani ngathi ungelwa. Cha mfowethu owesithathu ngizothatha lo mfana omncane ofika emculweni bathi uGwajo mfana uGwajo unogwajo omhlophe ngizothatha lo mfana wena lo mfana ngasho ukuthi ngimthathelane yabona futhi indlela afike ngayo indlela mfowethu afike ngayo cha
lo mfana ngiyayithanda ngoba ngambona edlala kanye stage uyimisela yeah futhi noma kuthiwa mhlambe sengithatha lamagida labaculi abanamagida ngoma unamagida ngoma lo mfana ngoba abaculi abaningi akithi amagida ngoma sahlula awekho mfowethu uyabona siyibona ukuthi umuntu usefika stage uhamba yedwa awukaze kwaba kuhle kakhulu yebo mfowethu ngicabanga ukuthi mhlambe indlela afike ngayo lo mfana ayi cha uyakude nomculo mangimbheka kahle yebo ngiyayizwa kushuthi uNogwathi phela ngoba efika esewumculo omsha ungena ukuthi yena ungumculo omsha olamagida ngoma kuthiwa ne performance yakhe mfowethu yeah ivukane namagida ngoma noma kuthiwa mhlambe yebo ngambiza ivukane ngixolise futhi kuyena kodwa ngizombiza ngevukane namagida ngoma kushuthi ngoba kuyacanga ngoba kusiza phela ukuthi mhlambe sithi yafika emculweni awunagida ngoma kodwa uzogida wedwa stage uyayibona lento le kodwa lo mfana cha ufikile mfowethu ufikile indlela afike ngayo uyahlonipha impela uright bathi ungena nje ngoba unamagida ngoma uyivukane lamagida ngoma amanye awala sembe bathathu owesine hey owesine mfowethu 200 ngomaskandi womfana yebo mkhulu ngicabanga ukuthi ngeke kube nzima ukuthi siphume ne5 nje kuphela cha owesine mfowethu ngizothatha lo mfana omncane bathi uSigodo isigodi esikhuba bathakathi ngicabanga lo mfana wena imicimbi eminingi lo mfana mfowethu iperformance yakhe estage cha hayi ungenzela kahle mfowethu lo mfana ungenzela kahle kakhulu na futhi indlela yakhe ngiyayibona ukuthi yapi abafana abancane labasakhula abafana abancane abasakhula mfowethu uSigodo nomthaka ngicabanga ukuthi kodwa ngendlela abenza ngayo cha ngiyayithanda mfowethu kuyabonisa ukuthi baba nekusasa eqhazile yebo mfowethu number 5 engizovala ngayo mfowethu ngizothatha umehlo kaZulu ngizothatha umehlo kaZulu le ndoda phansi eRatanyana ngicabanga le ndoda mfowethu indlela aqhama ngayo mangabe ekhiphe ialbum noma ngithi ushuni wakhe unokuqhama ngoshuni abahlukile istyle sakadlala ngaso ngiyasithanda ngicabanga ukuthi naye ngambeka futhi kulomcimbi wami ke futhi lomndeni siyabonga kakhulu lizwile ukuthi i5 le ekhethiwe ekhethe lapha ngumfowethu uyikhethe ngezizathu ezithile ngoba ngimcelile ukuthi maye ngaba yipromoter engenze njani ngiyazi ukuthi nayo kusasa mhlanje kubiza uzofika unginikeze yakho i5 ungabaleki siyabuya isiqephu sethu sokuqala lesi siyeza sesibili sathi kuyokuthi halakaqa siphuze amanzi isibinye emnye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayanga ngiyabuya